Nimbula. Mbula vinakavikim nina viokani. Ngona Agua Caliente Cultural Museum. Mendur tu kina ngona matakalilay singa warombuka sa ujungan natin kandua na matakalilay. Gondo na to tukiningeli ke. Yan pinaka. Nakabali besar na nominasya mamay na matakang ko. Vakambulot ka ningoy Palm Springs. And natin pa California. Vakambulot siya ngayon ni. And nung na may ngandeti ko na museum. Nung to museum, kaya cultural center na to kiningel. Or to naka-Indian damu Palm Springs. Nung nung to museum. Au na barungal chikin ngomel sa Sariloma. Tiko talaga nung to casino. Casino takmeya. Ya. Takmeya na casino. Oira na to kiningelike. Oira na bakay bola. Tukar na registered tribal organizations. Amerika. And chuko doon yung may labo. Lako bin na nonra na casino. Me baka buri labo talbira. Wilikinan na casino ya. Chuko talaga ko na nonra to museum. Museum ko. Chuko talaga ko doon na school bus. Erala kumikinan naman ni Buli. Palm Springs kaya ko Indian Wells. Libutan na taon chuko talaga ni Bayra. Erang galit chuko na punong ko Riverside, California. Komen na kaya naman ni Buli. May sarsara Buli na history. Membaletiran na wakanta na kaindian damdamo. Tagayreda na nara history na wakanda na Indian damdamo. Doon ng palaw. Sa presta kito. Siyang tunin daw wasi weekend na Lunibanua. Yan ang ko sabi sa Amerika. Sa tiga mo me bakaungeti me wasi na nonra tukutuku na toki ni Banua. Diyan na nonra doon. So the kaya papalang na indigenous rights. So it's the indigenous rights and human rights to tell the people and the world their history. Kung ano kinong ko Palm Springs, kita lang kami na conference ni Association of Tribal Archives, Libraries and Museums. Kami may wala ka ni Ronong Dolo na attendees, 1,700 plus. Also, doon ka na biyambake, doon na tribe do host. Na biyambake, baking ko to host na Agua Caliente tribe, okay? Bakamingo na lidak saray North Carolina na bulok ko toba. Iya ko. Dasar man nakbalib sa na siya mamay. Bula ta may mando, bula binaka may Santa Rosa, bula binaka bubala na ni Matewalu, wala na Kakao, wala na Buloko, Garnivalo, Rasoki, Matabuso, Taylor, bubala na Bakabulimbaw, kena lela na ibunga. To kasalambay nakbalib sara na siya man. Dasar man tayo na lamang ni museum ko. Nyandra tokngon to Bougainvillea. Very tropical na bunong ko baka nga tucho nga may biti na may matangali rock ni Sinikau. Kasi sababi na ko to. Aklanir ka na ito do kiliten na matinibal na Sinikau go Agua Caliente anong to museum. Totokan din. Nanda tumbalay ko. Niluk talam sa pamalu. Agua Caliente. Malaka na kaya na roka. Nakaroon na naman ko babiotini. Me nalita ko doon na nito museum. Namosi. Andur tumingo labo. Me nagay pamadalta kami kami na ni Ruta Tanda. Kome nangay matay ni museum. Me nataka. Natonda kay suwa. Tsaka na ni Rungangan. Me tatakan doon na museum. Totokan ng ron ni Wai. Baka nga to tsaka mo na korla mo. Nice Okay. Doon na patarin nila po man, Go. Nimbula binaka.
Karena taring ko man na dapat na nano na nerungan dia minggu na museum na matakan ko bula labo. Iya, bula binaka taris ini bula binaka na kanda ni sama tikumai. Iya, bote na ngandengo sule lebna na bakasa mana be kayar ni dakai. Bula tini nda mere dirongo. Era sa dakabati ko. Era nabe kamandanga mere tungo. Nda mai tu na bunongo era sama bati kena na museum spa. Ela ko bati kena plaza. Ela ko bati kena kendo nda bakana na tsunga ke menda la ko na museum da lere nga na be Macau. Yo tong kurto kena bosa balanya de blend na menda kaya na Kabo kena Macau. Iya, natural history. Yo kasam take. Lewe na museum tsunga na buna baka Amerika. Yo boleh tu kena natural history. Tsuga na lamani museum Sanga coba takaki na culture, sanga coba takaki na arts. Sanga coba na via ya Macau. Rasa mata ninda saraba tsuga na bunongo ndora kando do binakakina na usuni binakakina. Tuba kikina po siya na veul ni Banua. Ada lini. Veul ni Banua na batu na wine rock na kau. Ndara na bunongo bakango ya America it's so developed. Sa sindara dikina na the natural environment na bebu ni kau kaya na mataliki na kibakada kasona miso bango may biti. Na taunda kuni Siti ni tahu ni. Iya na tahu ni biti dekla ndo tunga na miso mitukin. Chukuna miso ba vera kanda me bono lebu. Mera mere de bagada berna kanda me lau me kandabu lo mai biti. Ya sawa na sa bakara. Limu nga berna kanda ko sa berbakan ni les miso ba. Que tu na be kabakango na nonda wala ka nga ba na buna dito ngolkina. Tormanda nga may bono lebu me chuk me ndo me subsabu se chicken ndo me lambasa. Si lambasa. Iya, orto may takon Robert nindo sarangay sabu. Doon to museum orto may lambasa. Doon orto na sarang maduata Iya. Kerto may mbua, doon ang buwalu. Dahil kailangan may bangko na wangga na ferry. Satu sartungan doon taman istolya, doon taman museum liu. Kung darin ibimbule, hindi ba talang nga, bikim ni nabarong tsukumay. Kaya baka na narito nabarong tsukumay kami labo. Orto na tamatakatak itukay. Ang lita kami, ang bakaminggo na natakan na boss niya sana. Aw na lang mo soli mulai bosa. Mulai doon nung baka matala may berto na kada may nandi. Bula pinaka dala tau tal luke mundo. Era ndo sarka nam do museum tambono. Era na lo mani city lewo nandi. Nandi ko. Isa mental tala ni bula pinaka. Sa may tusarong ko na buno ni ndo ngandi makina. Iya na resort ng rango. Tena sara resort ng mela. Sa mabata keda nga na bunongo Au ko nga ko kachu ka be taris sa Sibia ng boss niya sana. Sa lebu na policy ni tamani toke. Medaka yan do tintal na vital no. Ya ko kachu kina ke baka sa sambol ta kimi tigo indo mena mosi. Eran raba murmuri o irna wakanda na besan. Chin ka ba na sa may andor museum. Na yambula chinchu ko na matantu. Na ilabo singani chuko na tabani toke. Na ilabo chuko weekend na toke. Na nonda yombula. Ya saranga na nonda yaw. Tendo bakanda wase chuko na ilabo batika na yombula. Na yombula na kasaranga baka bulu-bulu tikanda. We already billionaires. Na besa na kedi ngo ke baka ndandambe menda dakab menda na kandura ka menda dakab. Lewo ngon sa tuko me kauda ka manda bana matantu. Sa makauda ka manda bana tabani toke o irna wakanda chuko tabani toke kira matantu. Sa lebu tu man non dola. Seda ba Jelasar. Iya. Kaya kanto to wala minda ka nga baka ni Robita no kay tarisungo ni saraw na nanggel ni lis may namosi. Ngosar nga indor ka kiro na numutsu ko melaka. Na kena bagay labo ta kena bibu no baka ko ituber ni labo. Kiro la ko me conference ko ndo mere dikina na non ravina katiro me ravibu kena tondo ke Amerika ya me chiko ronde be kena ndona ka kemale me sa chiko na baka na no chiko na tuba sa tuba kena ya ngor le bidna turang kena marama to so turano no so me Alaska songo me Mexico sa bachika na non ra baka na no baka bimbir na baka ko Amerika o ka chiko ber nganje manje ni bichi ni le reda madana bunongo so na matin kamera lakan mer le reda. Alere de repente tinta que sa chuko rabe kendo naka.
Koya ko kachukin ke baka enda baka ni chuko bana sana wana mbos ni matanitu somebody bisa no matanitu ochungo ina ndo tale ochili mun mbake ndo tale endo kana ya me bisa ro ena ndrendre ni ya na bisa me tiku buben ko kero vitalo ta chuke tarisi ke baka ndor tiku me ndor da kamanda endo mandanga na kalela we start from one and we do what we can do margala kana we kan sarara chuko orto sa tiku bora kasenga en nambose meetings and meetings nambose na conference kada katungo sa sini da grama na kila katu weekend de sibia me da kava me bakango no gusto reach mingo na conference ko mi pamadal takayo na kawa kava what I did in Germany what I did in Washington DC so and then nasureti nga ke bakay da sa kava chuko na ka utoko na kat ko na labo iyo kaya numero chuko na bonongo klangai ele buno no to bibuno ebiti tu sartunga na kena tutu esengni bakabalati kala esemberni da kena na biba torre da kitaki kwa kenda if we blend nature abatakena kara kote no irna babalangi mele da kena bakasa batakmanda na bikasa ya libi kenda toki na tali na deu mena koro na kleni tali bit sabo chungar to lebida se tali na ngasaw melala ne vale na kaya rin na kina na ena lo mandangan miso da bakasam ta kala ko miso may biti kenda sala ko miso da reda e tu kina ndana bilimbil ba kamera erto tarana bakando mena korsule na non koro professor asesel rabu kembali rareda professor asesel rabu erklan ran da ka vendar ka awandi membolo chukana kango professor asesel rabu meterando na miso ndana buna mena korsul sendar buna mena tasi sema bunindawa Enarawa. Erawa. Sarto chiko na makumbuna, to chiko na ngonin initasi. Ko kangon kin dalaka na misom dare na bilimbilia. Erto tarasar nga serto viria na wakanta mana korsul. Ken bal na kelani kenada ke raune dak. Ia menda kote ni na bekango wana nonda be chiko erau talanga dak. So ngon ko dare chiko na matanitu na tabarito ke TLTB sabaro tiko bunungo nambangin ito kay wano bang na kena kerni lawe lele sare ruangan presento ruang ada cukup kembal male rao weekend na lewane sana menda kire na bibu ki berto na buno bang embe ke mengo ya menda da kabe sona kabango merlaka ni sare buno kuni na dolang ay subo kachuk bi dokter ti na wang kele libra kelti ni subo runon dul tamata sendar karale sarabe suba ebe nakata kana lakani Amerika na bibu kotor tek ni bi korpo babalang satu kedi bernaka relakan isu berlebih lakana koro ibi na mundo buno ni teltal what is the cultural center do you have a museum ya na tarya mendare dikit sarlak chike ni babalai tambari tourism sadaka menurut tak sangkai buoken na token ni umbula We can do it. We have to make an extension ni kasa tak tentu mendatara sarangan nanu dabi cukup merlakan sarbuno kualangan lindo nambang iro nambang wakasam tak cukup rawangango kena mai suba erlak sarin rabun ode cukup rabun na wakanta ko o mistanggar ngger tambua na non itu mutu molen orang ngger tambua benak kan tahu da borto ta kaborto erto tarasanga indorto dono roto hotel enen rabun o yokube o kokomo iya so dagare di mistanggar ngger tambua ko is a living role model na kaja dono menta ta kabo kendre to ken yambula da kata ko kambala sangrela luta ko lebu na kan bi motor ta tigil la ko sarbono ya sarlak cuma sarbono ni me ada suba sindu ada buno relakil ko kacu ko dokter di ke kasatar na miso menamosi merlak men sarbono na labo ke rame ke relakil suba meravir ta ke de ke no kandar tuk men kor ni chukir tin ndo buno merlakil merlesar o sa ni buno ti ko maraw okay dengo me cruzando relom sama kayak buno tal kal naka isa bravo tal bulan dielang bulan tal mundo Bula Ana Leovai, Bula Jim Tora, Don Bula Me Wellington, hi Angela, aloha, Bula Titilia. Yeah, we decided to come and visit Agua Caliente Cultural Museum as we're planning to build a museum in Lamosi. We've just secured the lease of where we're staying in our farm, and we're hoping to build like a heritage park, a museum outside of Suva, and this will be
a pilot project built on love and our care for the community. It will create employment for our local women and our youths. And what I've been telling Labo, I'm going to switch to English because I'm seeing some of my non-Fijian speaking friends joining in. Just to share with you the vision of what we're planning to do from 2025. Because of my deep interest in museums and cultural centers, I would like to have a museum and a cultural center to be built at our farm so that it can be the education hub for the children of Namosi. First of all, that's very important for us to build a space for the children of Namosi. So they don't have to come to Nabua or they don't have to go to Suva for the sake of learning more about themselves. So we're going to bring artifacts, we're going to bring history books, we're going to bring, materials that is going to be accessible to them in this museum. But they don't have to go far. They don't have to pay, $50 a day for carrier and buses and things like that to go far from their village, but they can just come down to the museum anytime they want and come and do their research, they do their homework. They can be the language center, they can be a place for weaving, places for carving, places for making masi. Because in Namosi, did you know that the women of Namosi used to make masi? Yeah? Not only the men, but also the women. The men, they used to carve bamboo tubes to make masi. But the art of masi is no longer made there. So through the work that we did in through the museum, we found that there's so many artifacts from Namosi, Netasiri, Doloba, Ra, Navosa in international museum. So through my work in repatriation, I'm hoping that if we build such cultural centers in different areas outside of the urban areas in Suva, myself and my team at the Fiji Museum with Cipriano Nemani, Dr. Katrina, and so many people who work in the museum, we can get other international museums to donate or give back many of our artifacts that were given or taken away hundreds of years ago. So that's the dream. Okay? So my tour guide, Mr. Bunindilo over there, he's calling me that I'm talking too much. Let's go in and check the museum. Naka. Ella, matilil sana CDP again. Oh my goodness, this is so beautiful. Wow. Okay, I'm going to turn this off because I have to pay for our visit. And then just for you to see what it looks like. They got a nice dome. And this is amazing. Look at the designs on the floor. Imagine if we have the design of the Mets of Namosi on the ground. This is beautiful. Wow, this is gorgeous. Yeah. Oh, this is so nice. So ladies and gentlemen, look at this. This is the floor. I'm just turning around. And this is so beautiful. So Ella, we need to do one in Andronga, one museum, and one museum in Lambasa. Okay? So we're going to pay our things first and then we'll connect again. Love you guys. This is cool. And there's a gift shop. So Mr. Bonindil, if you're looking for me, I will be there. I'll buy more earrings. Good luck, everybody. Yes, Nandronga Namosa, you need a museum. And Kandao. Bye.